تماشاوانên hêja hevreskarê ofîsê pêwendiyên derve û dîplomasiya bereya aştî û azadiyê Hewaz zêgîd mêvanê min e em dê girêdayî rewşa bereya aştî û azadî û her wiha rêgirtina li ber wan jî ku pêk hatibû biaxefin dem baş kekê Hewaz kek Hewaz civînên we li silav û rêz civînên we li Hewlêrê berdewam dikin bereya aştî û azadiyê li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê bûye navendek giring lê rêgirî li ber hatina wan hatibû destpêkê de di vê derbarê de agahdariyan ji te werbigirim kekê Hewaz. Kek Cemal bêguman باور که کارکی نگل کی غریب و بنسبتی ما تشته هاتی کرن جبری هنگیجی هون زانن یک شندام انیا اشتی و آزادی دیسه هاتبو گرتن و هناك وقت بيجي تكلي حتى دي هات بردان يعني وي دوري دا تم فشار السرنرين سياسي جدا ان لاشين سياسي حتى نها نه بشكن شوي ريفابريه جبر باوريه مدى او ريفابري بيك آلي بيك مجي بيك الوستي تخوازي حياة سياسي آواكري بسر يك نرينه وجمع اوجي تشتكي الشاشة يك تشتي بنجهين باوريه مدى شورش الدس بيكر بلكي الحمود او نافوادا سوريا جي وملاتي كرد تفاي خديتن بشكي جوي شورشه او بویان قبول کرناوا سیستما یک آلیره یک پارتی یک کساتی او دستلات به حکمدار به برنرین جدا نرین جدا و چوت و شاش ملاطا تفی بجبرویه که باوری مده یعنی حتی هاجی اوی ریوبریه و بخواه حتی ها تم مبررات ندانه سدمن نهشتن اف حوالی ما درباز ببن اف حوالی ما بروجا جبری اتفاق نابنا هر دو آلیا ده هنه خلق چنوتین درباز بن بوی روژه ده هاتیه جبری بریا هریما کردستان و درفتک ام سپاسیا هریما کردستان تکن وک جی ایرو ام سر خاکا هریما کردستان جوات خود کن و هر وها همو راحتی و آرامی پیدات که جبر ام بکن کاری خواه سیاسی ریوه ببن و ام بکارن جوات خواه بردوام کن لی مخابن او مجی یک آلی بو سدم هنک شوالین ما مان نکارین ورن الویده لی تفلیوه ما بردوامیا جوات خواه کرب دو اودک الاربیل الهریما کردستانی و اودک القامشلو و جوات ما الدروجا بردوام به کارکی جه داخل و جه رخنیه و جه شرمزاریه و هیویه ما جوا و هر کسی که وقت بیجه آلیگر بواره لیوگره که شخواره چیکن و افکاری چوت و شاش دفجه بردن جبر نه اف کارنا راحتی و آرامی بینن دوری ککی حواز نهاد جبینه دل سرکرانا کردستان 24 شیمدید کو سروکی برای آشتی و آزادی رضا رحمت الجرب سروکی انجمنان اجتماعی کردی انکس رضا سعود مالاجی آمادنه yani navaroka mijjarên sereke ku divan civînên dirojî de hûn digirine dest çine kekê Hewaz? بێگومان ez dixwazim lê zêde bikim rêzdar Dawûd Melkê jî wek serokê rêxistina Asûrî ew jî bejdar e li oda Qamişlo de û hevalên me endamên desteya serkirdayatiyê beşek li Erbîlê û beşê li hindir li Qamişlo hazir dibin nexşe wek rûpela li ber destê me a civatê gelek xalên giring baweriyê me de li ser hene îro siba giftûgû li ser werêkirin beşê îro ve girêdayî bû bêhtir giringiya vê civatê dikeve aynî heyva salek bîranîna derbasbûna salekî ser ragihandina enya aştî û azadiyê ew yek ji giringtirîn bû ji ber wê yekê
بحاجت بو ام وک دسته سرکرده ام تقییمکیش کاری خواه دما درباز بوره چیکن تقاریر سروک دسته رزدار احمد جربه هبو هر وها یین همو اوویس 4 اوویسین جدا جدا لهندره وی دسته ده هنه اوا اوویساجی تقریر خواه و کاری خواه اجبره و چه کار هاتیه کرن و چه آستانگیل پیشیا کار دهنه او جی باش لسر هات سکناندن ایما وقت اوویسات تکلیه اجدر و سیم ها هاتیه دامزراندن هفدیتنین وقت بیجه بهترین ولاتین خودی باندور روشا سوری تکلی بواره هاتنه کرن تکلین برخستنین جواکا سویل اوجی گهدارن و رولک وال مثلا گریزا سوری ها تکلی بیو ان را هر وها هنک آستانگیجی وک امزانن ایرو دنیا همی پیشیا هنک آستانگی مثلا کورونا و ریگرتن پیشیا هنک تشتی فرمی جبر یک تشتی سرکه بگمان آمده زخمبونه انیا و آشتی و آزادیه و تمامی ملت سوری تببینه و بسری وادجی جالیات سوری اجدر و هنه و تبکاری لوبی که آریکار هندره و ولاتا ده پیدا بکه سر اساس هر یک شوان نونر بج و انیره و نونر بج نریناوی سیاسی را هر وها نرینا مجمع مافی مروفا السوری بگشتی را فرح کرنا دیتنا می سیاسی مثلا نناوندیا سوری ام چرنگی لید نیرن مثلا برلمانی سوری ای پیشروج ام چلید نرن عملیات سیاسی آنها سکنیه پشتی قناغا جنیف آپینجی و صدمه وی چنه و بچرنگی ام تکارن آریکار بن وقت بیجه حتی مثلا چاره سرکرنا سیاسی ام بدن پیش هر وها تشتی روزانه ایل دوری جدا جدا هندره سوریا ده چید بن سکنک سروری کرن اف برا لاشن نیزیکی ما و هنکش لاش تدید خواستنه تولی انیا آشتی و آزادیه به ام چاوانه و انیه ام فراحتر بده که حواز هر دوی شرشوی ده من دخواستشتا بپرسم سالک بسر برای آشتی و آزادیه و درباست به وکی تجید است نیشان کرد دوی سالی ده گلو او ارمانجنگو و دانی پیش یاخواه اون چند گشتنی ده هر وها جهه برای آشتی و آزادی ده شورش سوریه ده نهاچیه و او مجارا گوته گرتی دستا که حواز داوی ده گلو هن لاشن هن آلیین کو نهاد خوازن به برای آشتی و آزادی را کار بکند و درباره دجیم آگاه داریانش تبر بگمان که جمال استکارم بیجم هک او گور تقریرین اوویسا ایرو ما گهدار کرو گفتو گول سر کر انیا آشتی و آزادی کاری دمکی کرده خواب ده ناسکرین چل جواکا ناف دولتی چل ملت سوری بگشتی و نرینا خواه سیاسی جلوا بده ناسکرین و او یکش تشتکی باوریم ده هری گرنگه هر وها انیا آشتی و آزادی وقت ارینیک یک وقت یکیتیا اروپا یان امریکا ولاتن اوروپی بگشتی پیشگرتنا نرینوی سیاسی فرمید که تیوی وارته انیا آشتی و آزادی کاریه بشک مزنش ارمانجی خواه پیک بینه آلیه خواه سیاسی ده آلیه رخصنی ده وقت هنک لاشن دی ای سیاسی تخوازن ایرو طلبا خودانه و تخوازن تولی انیا آشتی و آزادی ببن بگمان ام زیدتر بهتر طموحي ما هي برفرحتر به ل وقت ایرو هناك الطلبه البردستي منا داخواز البردستي منا اتخوازن تولی انیا آشتی و آزادی به او جی تیوی وارتایل آلیه رخصنی دجی و تیکلیه بملات سوری دجی بشک مزنش آرمانجه و پیکاتیه لی امد بینن آرمانجه ما ای سرکه همو پیک آنی ناوی راستوره راستقین او وقتی ام بکارن مثلا چاره سرکرنا سیاسی باوریامت پیتی ام پیش و بدن سر بنگه کی آواکرنا سوریاک نناوندی سوریاک بين عسكرين وقت ملاتي وي نتوين جدا جدا واولين جدا جدا الهندري وي دا جي خبينن سوريا حمو نتو حمو اول
تێدا وەک هەف بێ شریکاتیک هەف بەش لە هەندرێ وێدا بێ تایبەتمەندیە هەر نەتەوەکی هەندرێ وێدا دستوراوی پێشەڕۆژێدا وەرێ پاراستن و هەر یەک جێخوا ببینێ دەستهلات و ڕێڤەبرنا دەڤەرەخوا و سووری گشتیدا گۆر هەبووناخوا لە هەندرێ سووریدا هەنگێ ئەم دبینن ئارمانجێن مە ئێسەرەکە پێکتێن و هەنگێژ مافێ ماژی ئەم بەشێک بنج دەستهلاتە سووری ئا پێشەڕۆژ كيكي حواز نها بمخابني د چارەسەریا کریزا سووریەی سیاسی ده نها روشا جنبه جوینین جنبه حتی رادەیە کێ سەکنینە ئاڵۆز برێبە دەچن کۆمیتەیە دەستوری هەروەها دوێردە هەم سەکنا دەستهلاتا سووریە هەمژی سەکنا رووسیا ئیرانی دوێ دەربارەیدا ئەو پێباژۆژی ئاڵۆزترکردە نها لە ئاستانەیە جivîn rêve diçe şazdehemîn civîna Astanê li gora bahberiyat çareseriya siyasî ya krîza Sûriyê gelo berbi rewşeka alostir ve çû nirxandina te gerdwê derbarê te bikirin. دەستپێکێ دا کەکێ جەمال ئەم وەک ئەنیا شتی و ئازادیە باوەریە مە چارەسەرکردنا سیاسی و دانوستاندنê siyasî vê li ser bingeha biryarên navdewletî ê derbarî Sûrî de derketine. Taybet biryara 22/5 û baweriyê me de danûstandinên ê şirî ewin êl Cinêfê dibin. Ev danûstandinên esîtana dibin bihtir girêdaye mesela grûpên çekdar û rewşa çekdarî û leşkerî a cida cida deverên cida cida hindirê Sûrî de hene û sê welat em dizanin ê wek dibêje ew va civata rêve dibin. Ê me wek eniya aştî û azadiyê em ne beşekin ji meselê esîtana lê em beşekin ji meselê Cinêv em beşekin ji desteya danûstandkar em beşekin ji komîta distûrî baweriyê me de astengîl pêşiya komîta distûrî de çêdibin sedemên wê sereke rejîm û hevalbendên wê ne ji ber baweriya wa mesela çareserkirina siyasî nayê. Ji ber wê yekê jî têkiliyê me hêzên navdewletî û piserê wa de Amêrika re vê nêzîkbûnekî nih li ser bingeha bikarin birastî arîkar bin pêşveçûna mesela çareserkirina siyasî û cîcîkirina biryara 22/5 û li serê wê de xala wê yekemîn ya dibêje vê Sûriyak piralî ne taifî xelkê wê tev cêxwa tê de bibîne li ser wê bingehê vê Sûriya pêşerojê werê avakirin û vê komîta distûrî jî baweriyê me de rengekî ji renga bingeha wê hinekî li ber çava werê girtin mesela hebûna her netewekî gor hebûna wê li hindirê Sûriya de û ême wek eniya aştî û azadiyê têkiliyê bilaşên dî ê cida cida re li hindirê wê destayê de wê komîtê re em dikin ser bingeha nerîna me yî siyasî û nêzîkbûna wa ji nerîna me yî siyasî re bibe bingehek sereke danîna distûra Sûrî a pêşerojî. Spasiya te dikim hev rêzkarî ofîsa pêwendiyên derve û dîplomasiya berê aştî û azadiyê Hewaz Agît ku tu mêvanî me. Spas keke can.